spoluobčania, aj cez spolný vítam vás na tejto udalosti svedectva Frančeska a Daniely. Prichádzame k vám z vydavateľstva Don Bosco, ktoré vydalo v týchto dňoch knihu Posadnutý diablom, ktorú vidíte vpredu. Túto knihu napísal v spolupráci s jedným talianským novinárom práve Francesco Vajasusom. Je to kniha o ňom, je to skutočný príbeh o tom, ako prežíval svoje posadnutie, ako sa k tomu dostal. A dneska by vám o tom trošku aj porozprával, aby vás možno tak aj povzbudil vo viere a v dôvere v Boha. Tak ja by som len chcel privítať Francesca a Danielu. Benvenuti, Francesco e Daniela. Ja by som ešte na úvod poprosil miestneho pána Farada, aby možno sme celé toto dnešné stretnutie a svedectvo začali modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösségünk, most és halálunkor óránál. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Skôr ako sa dostaneme k samotnému svedectvu, možno som ešte chcel poprosiť riaditeľa vydavateľstva, aby nám možno ešte povedal, prečo práve sa vydavateľstvo rozhodlo ponúknuť túto knihu verejnosti, pretože predsa je to taká téma, ktorá vzbudzuje rôzne emócie a možno veľa otázok. Janko, pán riaditeľ, keby si možno mohol, prečo práve vydavateľstvo Don Bosco túto knihu vydalo? No, vydavateľstvo Don Bosco už tretí rok vydáva knihy, okrem teda iných, vydáva aj knihy o exorcistoch, alebo teda o exorcistoch. Možno poznáte pastra Amorta, známeho vatikánskeho exorcistu. A pred 2 rokmi sme vydali jeho prvú knihu, volá sa Posledný exorcista, máte ju možno si potom kúpiť aj na stolíku. Minulý rok sme vydali ďalšiu jeho knihu a tento rok sme vydali knihu, alebo teda vydávame knihu Francesca Vajasusa. Čiže zamerali sme sa na túto tému aj kvôli tomu, že je po nej dopyt, že ľudia sa o ňu zaujímajú a chceli by sme ju uvieť na správnu mieru, lebo možno niektorí ju nejako inak parafrázujú, niektorí ju inak vnímajú. A Páter Amort a Francesco Vajasus aj týmto svojím svedectvom ju možno dávajú na takú pravú mieru. Nie je to nič, čo by malo byť len o fascinácii, o nejakých vyšpičkovaných emóciách, ale je to aj o tej dôvere a láske Boha, ktorý nás nenechá ani v takýchto ťažkých situáciách. Ďakujem. Ja už možno takú technickú, tá prvá časť bude naozaj také svedectvo, otázky manželov Vajasúcovcov a možno záver bude priestor na vaše otázky, prípadne ak nejaké budete mať. A na záver, alebo aj počas tohto svedectva si môžete tú knihu zakúpiť, pozrieť, lebo na záver bude takisto priestor na takú autogramy, ak budete chcieť, tak Daniel a Francesco vám môžu podpísať alebo venovať tú knihu. Je to ich príbeh, takže možno to bude také osobnejšie. Dobre. Takže, Francesco, Daniela, predstavte sa nám, prosím. Francesco, Daniela, potete presentare, fate una piccola. Grazie, Chiacca. Sono veramente contenta e commossa di essere qui tra voi oggi. Som veľmi šťastná aj dojatá, že dnes večer môžem byť tu medzi vami. E per noi è davvero una grande gioia portare anche a voi questa nostra testimonianza di fede.
Pre nás je to naozaj veľkou radosťou, že môžeme aj k vám priniesť naše svedectvo viery. Veniamo qui con tanta gioia perché vogliamo trasmettervi questa gioia che noi abbiamo dentro il cuore, della vittoria di Cristo sul male. Prichádzame k vám s veľkou radosťou v srdci, ktorú vám chceme odovzdať a tou našou radosťou je víťazstvo Krista v našich srdciach, dušiach. Noi veniamo dalla Sicilia, Prišli sme zo Sicílie, odtiaľ pochádzame, dall'Italia, z Talianska. Quindi abbiamo fatto tanti chilometri, Máme però, za sebou viacero kilometrov dnes, però ci sentiamo come una grande famiglia. ale cítime sa medzi vami ako v jednej veľkej rodine. E ciascuno di voi fa parte della nostra grande famiglia e vi porteremo nel cuore. Každý jeden z vás je už súčasťou našej veľkej rodiny a odnesieme si vás v našich srdciach domov. Grazie ancora. Ďakujem ešte raz. Do il benvenuto a tutti. Srdečne vás všetkých vítam. Mia moglie ha portato la gioia, io voglio portare la speranza. Moja manželka vám prináša radosť, alebo vám tlmočila radosť a ja vám chcem odovzdať nádej. Mi chiamo Francesco Vagliasuso, siamo sposati da 14 anni. Volám sa Francesco Vagliasuso, som ženatý, alebo sme manželia už 14 rokov. Oltre al nostro lavoro della galleria d'arte che abbiamo nella nostra famiglia, ci occupiamo anche dell'evangelizzazione. Okrem našej práce pracujeme, máme taký rodinný podnik, rodinnú galériu, ramáreň obrazov, sa venujeme evangelizácii. Spero di fare il meglio oggi per voi che mi ascoltate. Dúfam a chcel by som vám odovzdať to najlepšie zo seba. Portiamo questa storia, questo messaggio, perché la nostra diocesi ha riconosciuto questa testimonianza a scopo evangelizzante, a scopo di fede per la Chiesa. Prinášame vám životný príbeh nášho života, pretože v našej diecéze bol tento náš životný príbeh potvrdený a dostal takú ako pečiatku v úvodzovkách, že má slúžiť na evangelizačné posolstvo. Noi con la nostra semplicità, ma anche con la nostra responsabilità, perché sentiamo una responsabilità nel raccontarvi oggi tutto questo. Vo všetkej jednoduchosti vám chceme odovzdať, ale aj s veľkou zodpovednosťou náš životný príbeh, to, čo sme prežili. Francesco, ako ste prišli na to, že ste posadnutí? Come ha capito che sei posseduto, Valdiavolo? Beh, è accaduto che nell'aprile del 2002 ho avuto problemi allo stomaco. Stalo sa, že v roku 2002 som začal mať žalúdočné problémy. Non riuscivo ad andare in bagno per alcuni giorni. Mal som problémy s vyprázdňovaním. Niekoľko dní som nemohol. Andai dal medico e feci una visita. Išiel som teda k lekárovi na nejaké vyšetrenia. Il medico mi disse, hanno riscontrato una massa di aria dentro lo stomaco. A lekár mi povedal, že v mojom žalúdku sa nachádza veľký objem vzduchu. Allora abbiamo fatto degli accertamenti più approfonditi per capire il motivo, ma non hanno trovato nulla. Absolvoval som radu vyšetrení, aby sme objavili nejaký dôvod, ale lekár nenašiel nič konkrétne. Allora mi dissero, forse è qualcosa di grave, facciamo degli accertamenti più profondi. Hovorili mi, že asi je to niečo vážne, teda treba podniknúť ďalšie a náročnejšie vyšetrenia. E io ho avuto molto paura. A ja som mal veľký strach z toho.
Ma siccome avevo incontrato un gesuita religioso, fratello Ferro, Stretol som však jedného jezuitu, brata Fera. Lui mi aveva parlato che quando pregava alcune malattie potevano essere motivo dell'azione di Satana, del male. On mi hovoril, že počas modlitby, ako mal také poznanie, že niektoré choroby môžu byť prejavom zlého. Allora mi ricordai quando lui mi parlava di questo e allora di corso lo andai a trovare. A ja som si spomenul na tieto jeho slova, keď mi o tom hovoril a vybral som sa za ním. Lui mi disse che era giusto fare il controllo medico, ma mi disse facciamo anche una preghiera. Povedal mi, je správne ísť na vyšetrenie k lekárovi, ale musíme sa aj pomodliť. Durante le prime preghiere che lui fece su di me, počas prvých modlitieb, ktoré sa modlil nado mnou, iniziai ad avere delle reazioni. Durante la preghiera iniziavo a sbavare. Počas modlitby som začal mať, moje telo začalo na tieto modlitby reagovať. Začal som peniť z úst. Anche se ero seduto sulla sedia, veniva di cadere giù a terra per il capogiro. A keď som sedel na stoličke, veľmi sa mi krútila hlava, Non riuscivo a controllare più il mio corpo. padal, nedokázal som viac kontrolovať svoje telo. E nella mia mente iniziava confusione e convulsione mentale. V mojej hlave začala taká veľká konfúzia. Allora lui mi disse di andare più spesso da lui e capire bene di cosa si trattava. A tento jezuita mi povedal, aby som k nemu častejšie chodil a aby sme tak mohli pochopiť, čo sa vlastne deje. Quel giorno mia moglie non è venuta e c'era mio fratello e mia madre e furono i testimoni di quella giornata. Ten deň tam nebola so mnou moja manželka, ale bol môj brat a sestra. Dopo la semplice benedizione, io iniziai a non controllare più il mio corpo. Potom som dostal jednoduché požehnanie a v tom okamihu som prestal kontrolovať svoje telo, nemal som nad ním kontrolu. A un dato momento mi sentivo come una massa di aria che voleva uscire dal mio corpo. Cítil som sa, ako by vo mne bol veľký objem vzduchu, ktorý chcel zo mňa výjsť. Ma non capivo perché avevo questa sensazione. Nechápal som, prečo mám tento dojem. Dicevo che ero stanco. Hovoril som si, že som unavený. Ho detto ho molto sonno. Hovoril som, že sa mi chce spať, som ospatý. Mia madre e mio fratello dinanzi al sacerdote dicevano su, Francesco, reagisci. Moja matka aj môj brat pred tým kňazom mi hovorili František, tak reaguj nejako, odpovedaj. Ho lottato con tutte le mie forze di reagire, ma a un certo punto snažil som sa zo všetkých mojich síl nejako reagovať, ale v určitom okamihu dentro il mio corpo c'era un'agitazione come un vulcano che stava esplodendo. V mojom tele bolo také veľké napätie, že som mal pocit, že každú chvíľu vybuchnem. Non riuscii più a controllare il mio corpo tremante e anche la voce, la lingua, tutto il movimento del corpo. Io persi la sensazione del mio corpo. Nedokázal som teda to svoje telo kontrolovať, stratil som citlivosť na svoje telo, nedokázal som kontrolovať to trasúce sa telo a hlas a celý som sa triasol. Un urlo fortissimo esce da dentro di me e grida: sono Satana, Francesco è mio. Z môjho tela vyšiel jeden veľmi silný výkrik, ktorý hovoril: ja som diabol, František je môj, patrí mne. Mia madre era un fiume di lacrime e mio fratello si impaurì. Moja matka začala veľmi plakať a brat dostal strach. Ma io rimasi lucido a me stesso, comprendevo cosa accadeva, ma non potevo fermare la mia voce.
Ale ja napriek tejto situácii som mal ako lucidný mozog, mal som úplne ako tú myseľ nezatienenú, chápal som, čo sa so mnou deje, ale nevedel som to ovládať. Mi sono sentito come dentro una campana di vetro, io urlavo e dicevo sono Francesco, ma loro non mi sentivano. Cítil som sa, ako by som bol v sklenenej veži a pozeral som sa na seba, kričal som, ja som František, ale nikto... Nella mia mente io gridavo aiuto, cercavo di voler uscire, però questa forza superiore continuava a dire sono Satana, Francesco è mio. Ja som ako sa pozeral na to, čo sa so mnou deje, chcel som z toho výjsť, ale vo mne ten hlas kričal, ja som diabol, ja som Satan, František je môj. E lì iniziò una lotta tra il bene e il male. A tam začal súboj medzi dobrom a zlom. A un certo punto ho perso pure l'identità di chi ero io. V určitom okamihu som strátil aj identitu seba samého, kto som ja. Ero caduto sopra un divano. Spadol som na posteľ. A un certo punto anche il mio corpo si era alzato da quel divano per circa 30 centimetri. V určitom okamihu sa moje telo na tej posteli zdvihlo asi 30 cm. È stata una scena come un film. Bola to scéna akoby vo filme. Ma dopo quella lotta tra il bene e il male, io ne uscii molto stanco e molto provato fisicamente. Po tomto ťažkom boji som zostal veľmi psychicky aj fyzicky unavený. Non avevo più la forza e la capacità di pensare cosa era accaduto. Nemal som viacej ani fyzické, ani duchovné sily chápať alebo snažiť sa porozumieť tomu, čo sa vlastne stalo. Poi il gesuita ci spiegò che era come ai tempi di Gesù, quando Gesù liberava l'indemoniato, e sono i passi del Vangelo che noi leggiamo la domenica. Tento jezuita mi potom vysvetlil, že vlastne prežívame Ježišove časy a tú udalosť, keď Ježiš oslobodil posadnutého diablom, čiže tie časti Evanjelia, ktoré poznáme z čítaní. Giustamente, ritornando a casa, abbiamo avuto molta difficoltà a spiegare a mia moglie tutto quello che era accaduto. Keď som sa vrátil domov, mal som veľkú ťažkosť manželke vysvetliť všetko to, čo sa stalo, čo som prežil. Daniela ebbe un'azione di rifiuto, non voleva accettare quello che era accaduto. Daniela nedokázala prijať to, čo sa stalo, odmietala túto situáciu prijať. Era una situazione anche imbarazzante, non voler accettare quel problema. Bola to taká nepríjemná situácia prijať tento problém, ťažká. Eravamo sposati da circa un anno, quindi una coppia ancora giovane. Boli sme roční manželia, čiže mladá dvojica. Pensavamo a fare casa, avere dei figli. Mali sme projekty, postaviť si dom, mať deti. Come i primi sposini. Tak ako novomanželia. Ma il gesuita ci invitò di ritornare da lui settimanalmente. A tento jezuita nás dal nám tú ponuku, aby sme za ním chodívali raz za týždeň. E ogni preghiera che noi ricevevamo avveniva sempre la stessa scena. Il male si impossessava del mio corpo e le reazioni erano diverse. A za každým sa opakovala táto scéna. Na tie modlitby moje telo reagovalo tak, ako opísal tými rôznymi nepríjemnými situáciami. Vždy to bol ten boj dobra so zlom. Infatti i primi 6 mesi è stato un calvario di preghiera di liberazione. Andavo da lui
e io stavo male ore, anche 7 ore, 8 ore al giorno. Pure tornando a casa, quella sofferenza continuava per 6, 7, 8 ore durante la giornata. Táto kalvária, táto moja krížová cesta trvala 6 mesiacov. Za každým, teda keď som absolvoval túto modlitbu oslobodenia, vrátil som sa domov a to utrpenie trvalo 6-8 hodín. Bolo to naozaj veľmi, veľmi náročné. Môžeme povedať, že toto bol moment, keď ste navštívili Pátra Matea. On z moci cirkvi ustanovil, že ste posadnutý diabol, alebo tomu prechádzala iná pečať cirkvi, že toto je skutočne posadnutosť. Chi ti ha confermato che sei posseduto dal diavolo? In effetti il gesuita era competente. Tento jezuita bol kompetentná osoba, ma mi diceva che occorreva un sigillo della Chiesa. Ale povedal mi, že je potrebné aj potvrdenie zo strany cirkvi. E vicino alla nostra città, Palermo, vi era un noto esorcista, uno di fama mondiale, morto da recente, padre Matteo Lagrua. Nedaleko Palerma, teda môjho mesta, žil jeden veľmi známy exorcista, páter Matteo Lagrua, ktorý bol exorcistom svetovej úrovne, teda známy vo svete. E lui ha cercato di indagare sul mio passato, cosa io avevo sbagliato nella mia vita. A on sa snažil na základe spýtovania, alebo na základe môjho doterajšieho života pochopiť, čo som v ňom, kde som sa pomýlil, čo som zle urobil v mojom živote. Mi disse se ero andato mai da un mago. Pýtal sa ma, že či som navštevoval nejakých mágov. Mi ha detto se in famiglia c'era qualcuno che aveva fatto magia, spiritismo. Pýtal sa ma, že či v našej rodine je niekto, kto robil mágiu, spiritismus. Io non capivo il perché di queste domande, perché nella nostra famiglia mai abbiamo sentito parlare di queste cose. Nechápal som tieto otázky, ktoré mi dáva, pretože v našej rodine som nikdy nepočul na túto tému niekoho vôbec hovoriť. Mi ha detto se ero andato a prostitute. Pýtal sa ma, či som navštevoval prostitútky. Se avevo fatto uso di droga. Či som užíval drogy. Ma non è uscito nulla di tutto ciò. Ale nič z toho nebola pravda. Allora lui, all'età di 90 anni, fece un grande esorcismo su di me. On, tento páter Matteo Lagrua, mal už 90 rokov a v tomto veku vykonal nado mnou veľký exorcizmus. E come al solito il male si è presentato, Francesco e mio. A ako doteraz zvyčajne teda som to prežíval, aj teraz sa diabol predstavil tými výkrikmi: František patrí mne. Il male, Satana diceva, noi siamo forti, tu sei un semplice prete, stai quasi per morire. Satan hovoril, my sme silní, ty si starý kňaz, takmer umieraš. Cercava di far impaurire padre Matteo Lagrua. Diabol sa snažil vyvolať strach pátrovi Lagrua. Padre Matteo Lagrua, con una semplice croce, con autorità e con fede, fa una domanda al diavolo. Páter, otec teda Matteo Lagrua, s krížom v ruke, autoritou cirkvi a mocou, ktorú mal, dal jednu vážnu otázku diablovi. E disse, ti ordino in nome di Gesù per questa croce di dirmi chi sei e come sei entrato e quanti siete. Povedal, mocou tohto kríža ti prikazujem, aby si mi povedal, kto si, ako si do ňoho vstúpil a koľko vás, a či si sám. Durante quell'esorcismo il male è stato costretto a dire la verità. Počas tohto exorcizmu zlo bolo prinútené povedať
pravdu. Ed è molto difficile in un esorcismo far dire a Satana la verità, perché Satana fa la sua lotta. Je to veľmi ťažké počas exorcizmu prinútiť diabla, aby sa prejavil, aby povedal pravdu, pretože diabol bojuje. Ma la semplice fede di padre Matteo Lagrua fa crollare Satana e tutte le forze del male. Ale jednoduchá viera otca Matea položila na lopatky, môžeme tak povedať, diabla a jeho silu. E fu così che il diavolo disse: siamo 27 legioni strutturati come la gerarchia, come la Chiesa. A diabol povedal, je nás 27 légií, zlých duchov usporiadaných podľa hierarchii, tak ako je to v cirkvi, čiže hierarchicky usporiadaných. Una struttura di demoni con a capo i demoni più forti. E lui era il principe, diceva. Io sono il principe di questo mondo. Sme ako štruktúra nasťahovaní do tela Francesca, teda ako štruktúra hierarchická a ja som hlavou tejto štruktúry diablov, tých 27 legií. Potete immaginare mia moglie accanto a me, assieme al gesuita fratello Ferro, per noi quel giorno del 29 dicembre del 2000 è stato come ricevere una ghigliottina sulla testa. Viete si predstaviť tú situáciu, moju manželku vedľa mňa v tejto situácii jezuitu. Toto sa odohralo 29. decembra 2012 a pre nás to znamenalo, bolo to niečo ako gilotína. Ma padre Matteo Lagrua, con il suo sorriso, ci ha invitati a rivolgerci a un esorcista più giovane. Páter Matteo Lagrua vo svojej jednoduchosti nám poradil, aby sme sa obrátili na mladšieho exorcistu, ako on, už mal tých 90. Infatti non aveva una grande preparazione, era all'inizio, però ci disse: venite nel gruppo di preghiera, occorre che fate un cammino all'interno del gruppo di preghiera. Questo ti ha detto Padre Matteo Lagrua. Pater Matteo ha dato delle indicazioni. Lagrua dal nejaké usmernenie Franceskové pre jeho ďalší vývoj, aby navštevoval spoločenstvo. Fu così che da quel giorno tutti i sabati andavamo alla messa, c'erano tanti giovani, c'era una messa che si veniva celebrata in un capannone e noi abbiamo partecipato tutti i sabati a quella messa, ricevendo anche una formazione cristiana. A odtedy začal navštevovať, chodiť na svätú omšu každý deň aj do modlitbového spoločenstva. Ovviamente io in quella celebrazione, sia da quando entravo che da quando uscivo, stavo sempre male. A počas týchto bohoslúžieb som sa stále zle cítil. Rovnako zle som sa cítil, keď som prišiel do kostola, ako keď som z neho odchádzal. Quando mi avvicinavo all'Eucaristia e il sacerdote diceva il corpo di Cristo, io tutte le volte svenivo a terra e non riuscivo a fare la comunione e il sacerdote mi dava lo stesso la comunione. Keď som išiel na sväté príjmanie a kňaz mi povedal telo Kristovo, ja som sa za každým zložil na zem a kňaz sa ku mne sklonil a dal mi sväté príjmanie aj v tejto situácii. Padre Matteo giustamente aveva sigillato in quell'esorcismo che il demonio aveva detto la verità, 27 legioni. Quindi lui ci accoglie e per noi è stata una cosa grande, perché l'accoglienza della Chiesa per noi è stato tutto. Padre Matteo vlastne autoritou cirkvi potvrdil, že som posadnutý, že vo mne týchto 27 légií a zlých duchov a pre mňa to bolo aj
také prijatie zo strany cirkvi, čo bolo veľmi dôležité, že v tejto situácii ma cirkev nenechala. Infatti ci ha preso a cuore e nonostante io disturbavo la messa, lui mi accoglieva sempre, nonostante magari interrompeva alcuni momenti la messa. A napriek tomu, že ja som častokrát aj počas svätej omši vyrušoval, alebo on musel prerušiť na chvíľu svätú omšu, aj tak ma vždy prijal. Però la preghiera del gruppo, la preghiera comunitaria, noi abbiamo notato che era forte, incisiva e ogni volta io ne ritornavo a casa con un beneficio maggiore. Jedna z tých usmernení, ktoré Padre Mateo mi dal, bolo zúčastňovať sa v takej modlitbovej skupine, ako modliť sa spoločne a vždy, keď som sa odtiaľ vrátil domov, bol som taký ako posilnený. Nonostante bolo to veľmi rozhodujúci okamih, teda jednak svätá omša a toto spoločenstvo. Nonostante il male mi strattonava a terra, cadevo a terra, il mio corpo arrotolava a terra, ne uscivamo sempre vincitori all'uscita dalla messa. Napriek tomu, že aj počas tej svätej omše, ako s mojím telom sa diali neovládateľné veci, ja som sa gúľal po zemi, hej, vždy som z tej svätej omše odišiel akoby víťaz. No, to dobro zvíťazilo. Ovviamente tornavo a casa con tanta sofferenza, ero costretto a stare a letto per altre 10 ore, tornavo stanco, stremato, come se avessi lavorato un giorno in campagna. Aj som sa vracal domov veľmi unavený, niekedy som musela aj 10 hodín ležať v posteli a stále som sa zle cítil, ja som bol taký zničený, ako by som 10 hodín pracoval niekde na poli fyzicky. Predsa som sa ešte chcel spýtať, keď ste boli posadnutí, keď to Páter Mateo oznámil, možno otázka na Daniela, možno sme tu viacerí manželi a tak ďalej. Čo ste prežívali? Forse rivolgo una domanda a Daniela. Cosa hai sperimentato quando hai saputo, perché Padre Matteo ha confermato che Francesco è posseduto? All'inizio è stata una grande confusione. Na začiatku to bolo taký veľký zmetok vo mne. Non si capiva bene in effetti cosa Francesco avesse. Dobre sme nerozumeli tomu, že čo vlastne Františkovi je. Aveva delle reazioni strane. Mal veľmi zvláštne reakcie. Perdeva vigore per riconquistarlo immediatamente dopo, subito dopo. Perdeva vigore, perdeva forza e poi subito improvvisamente la riacquistava. Boli také okamihy, že stratil úplne silu, bol chvíľu ako úplne bezsilý a v zápätí zase mal neuveriteľnú silu, sa mu vrátila. E anche ai movimenti del suo volto cambiavano improvvisamente, diventavano molto più brutti. A črty jeho tváre sa tak nepredvídateľne menili, striedali, niekedy bol aj tak nedom škaredý. Ma io sono stata sempre una donna di grande fede. A ja som vždy bola ženou veľkej viery. E ho sempre creduto che Dio avesse un amore speciale per me. Vždy som verila, že Boh má pre mňa mimoriadnu lásku. Io ho sempre pensato che Dio non abbandona mai i suoi figli nella prova e nella solitudine. Vždy som verila tomu, že Boh svoje deti nikdy neopustí ani v samote, ani v ťažkostiach. E io dicevo, Dio è accanto a noi, Dio ci aiuterà. A hovorila som si, Boh je s nami, Boh nám pomôže. E così Dio ha fatto. A tak aj Boh spravil. Františka som prerušil, keď spomínal, že prijímal Eucharistiu a súčasne to v ňom spôsobilo také víťazstvo v tom jeho stave. Vy ste boli v sviatosti vašim denným životom? Pristupovali ste k sviatostiam? Bolo to v vašom živote?
Hai accostato i sacramenti nella tua vita regolarmente? Come è stata la tua vita sacramentale? Cioè, precedentemente io ho ricevuto il battesimo, la cresima. Bol som na birmovke, prvé sveté príjmanie. Però non andavo a messa regolarmente la domenica. Ale nechodieval som pravidelne každú nedeľu na svätú omšu. Anzi, entrare in chiesa per me era un rifiuto, avevo un po' di paura. Chodiť do kostola mi vždy spôsobalo trochu strach. Non capivo il perché. Nechápal som, že prečo. Un giorno sono entrato in chiesa per ritirare un certificato e quando ho visto un'anziana signora recitare il rosario, raz som išiel do kostola po nejaké potvrdenie a keď som tam videl jednu pani sa modliť ruženec, al solo vedere il rosario, dentro di me è arrivato come una scossa elettrica, un brivido forte, non capivo il perché. Ho avuto paura e sono uscito dalla chiesa. A iba ten samotný pohľad na ten ruženec vo mne spôsobil, ako by mnou prešiel elektrický prúd, jednoducho to so mnou otriasol, nedokázal som sa na neho ani pozerať, vybehol som z kostola. Però ringrazio la Madonna. Ale vďaka Pani Márii, perché una signora entra dentro la mia attività commerciale. Jedného dňa do našej dielne prišla jedna pani e mi parla di Medjugorje. A hovorila mi o Medjugorji. Non sapevo che cos'era Medjugorje, ma da quel momento sento il desiderio di andare a Medjugorje. Dovtedy som nevedel, čo to je Medjugorje, ale hneď som pocítil v srdci veľkú túžbu ísť tam. Avevo il desiderio di andare e la paura di non andare, le due cose si sovrapponevano. Bol vo mne taký boj, že mal som v sebe túžbu tam ísť, ale mal som aj strach tam neísť. Allora io ho fatto una domanda alla Madonna, se tu ci sei veramente, fammelo capire. A tak som Pani Márii dal jednu otázku, ak ty existuješ, tak mi pomôž pochopiť toto, čo sa vo mne deje. Ho fatto una domanda alla Madonna un poco stupida. Dal som Pani Márii takúto trošku hlúpu otázku. Ho detto alla Madonna, se mi fai andare a casa della veggente, io inizierò a pregare. Povedal som Pani Márii, ak to zariadiš, aby som sa stretol s nejakou vizionárkou, tak sa začne modliť. Cercavo un segno. Hľadal som nejaký znak. Perché dentro di me c'era tanta paura. Non capivo se Dio esisteva oppure era tutta una finzione. Pretože vo mne bol tento veľký strach, alebo tá otázka, že nechápal som, či Boh existuje, alebo je vo mne len nejaká fikcia. Cercavo la verità che cerca ogni uomo, ognuno di noi. Hľadal som pravdu, ktorú hľadá každý človek, každý jeden z nás. In effetti la Madonna mi ha fatto questo regalo. Ho incontrato la veggente, sono stata a casa sua, però ho compreso che la Madonna non era nella veggente. A naozaj Panna Mária mi dala tento darček, bol som v Medjugorji, stretol som sa s jednou z vizionáriek, ale Panna Mária nebola tej vizionárke. Allora ho scritto una lettera come un bambino alla Madonna dicendo guarisci tutta la mia famiglia anche se tu impieghi 10 anni, ti chiedo questo. A ako malé dieťa som napísal Pani Márii listoček, uzdrav moju rodinu, aj keby to trvalo 10 rokov. Ovviamente ho detto devi guarire pure me. Samozrejme, že som jej napísala, aby uzdravila aj mňa. Perché io soffrivo di asma bronchiale ai polmoni, mal di schiena, confusione, otite all'orecchio, la mattina mi svegliavo stanco. Mal som strašne veľa chorôb, mal som astmu, zápal stretného ucha, dýchavičnosť, ansia. Navracanie ma napínalo, ráno som sa budil unavený. E devo ringraziare la Madonna perché eravamo nell'ottobre del 1997 e se leggete poi il libro, la mia storia si conclude nel novembre
del 2007. In realtà sono trascorsi 10 anni. A musím poďakovať pani Márii, pretože túto prosbu som jej vyslala v októbri 96 a keď budete čítať knihu, tak moje uzdravenie sa odohralo v decembri 2006, čiže prešlo tých 10 rokov. E questo è stato una grande cosa, perché tutt'oggi io sperimento il dialogo con il Signore e come Dio mantiene le sue promesse. A toto je pre mňa veľká skúsenosť, ktorú som urobil, pretože na vlastnej koži zakúšam, že Boh svoje sľuby dodrží, prísľuby. Počas tých exorcizmov alebo stretnutiami s kňazmi ste prežívali rôzne stavy, kde ste sa stretávali so svätými. Viete o tom povedať viac? Durante gli esorcismi tu hai trovato le situazioni molto strane, hai incontrato anche, ci sei incontrato con i santi? Sei venuto in contatto con i santi o come ti sono stati vicini i santi? Durante gli esorcismi, visto la mia lucidità, dicevo, di solito nella possessione, chi riceve un esorcismo o viene tormentato dal diavolo, spesso non ricorda niente. Počas týchto exorcizmov ja som bol stále svojou myslou prítomný, pretože zvyčajne, keď je niekto posadnutý diablom, tak nepamätá si s exorcizmom nič, nevníma, čo sa s ním deje, ale ja som mal všetko, som videl, ako som bol prítomný. Nel mio caso specifico, io ricordavo tutto. Bol to taký mimoriadny prípad, že ja som si na všetko spomínal, všetko som videl. E quindi dovevo anche faticare di più, perché erano come dei traumi che io subivo. A to pre mňa znamenalo ešte väčšie utrpenie. Boli to také traumy, že som robil niečo, čo som nechcel, že nemal som kontrolu, ako vravel, nad tým svojím telom a nad prejavmi. Non voglio dire nello specifico cosa vedevo, però erano tanti mostri attorno a me. Nechcem teraz do detailov rozprávať, čo všetko som videl, ale v mojej prítomnosti boli rôzne monštrá. Quindi il Signore evidentemente mi doveva dare una forza in più per io superare questo, perché tante volte io lottavo tra la vita e la morte. Čiže Pán mi tiež dával väčšiu silu, aby som týmto všetkým prešiel, pretože častokrát som naozaj bojoval medzi životom a smrťou. Mi sentivo soffocare alla gola. Cítil som sa akoby pridusený. E allora potete capire che il mio corpo veniva sconvolto fisicamente, anche gli occhi si allargavano, i denti uscivano tutti fuori. Diciamo era una scena un po' brutta da vedere. Moje telo bolo úplne na nepoznanie, ako oči som mal vypúlené, zuby mi vychádzali von, jednoducho proste bol som na nepoznanie. Veľmi som trpel. Però a un certo punto, quando venivo tormentato a terra, il mio corpo perdeva tutta quella forza. E quindi tutto un tratto avveniva come se il male scompariva, e in effetti scompariva, e quindi il mio corpo tornava sereno. A keď som sa zrútil na zem, tak moje telo zostalo úplne ako bez síly, bez nejakej životnej energie a pomaly som sa vracal akoby k sebe. Solo la voce ancora non riusciva a controllare, infatti il demonio urlava, Satana, e diceva: Pio, Pio, aiuto, Pio! A iba hlas som nedokázal ovládať, ktorý zo mňa vychádzal a ten hlas kričal Pio, Pio, indicando un punto ben preciso.
A ukazoval ten hlas na celkom určité miesto. Allora in quel momento accadeva che Padre Pio veniva in mio aiuto. A v tej chvíli sa stalo, že mi prišiel na pomoc Pater Pio. La grazia di aver visto Padre Pio accanto a me è servita a darmi tutta quella forza, quella energia che durante la possessione io perdevo. Bola to veľká milosť, že keď mi prišiel na pomoc Pater Pio a pomohol mi ako dostať späť tú silu, ktorú som strátil počas toho posadnutia. È capitato che il gesuita che era accanto a me, sentendo questo, ha capito e ha detto: Pio, Pio, tu che sei stato tormentato da Satana, aiuta tu a Francesco. A keď to počul jezuita, ktorý tam bol vedľa mňa začal tiež začal kričať: Pio, Pio, ty, ktorý si bol takisto skúšaný diablom, pomôž Francescovi. Quindi lui aveva capito che adesso Padre Pio faceva tutto. Čiže aj on pochopil, že v tom okamihu Padre Pio pôsobí, pomáha. Ma Padre Pio mi consolava e mi diceva: Francesco, pure io sono stato tormentato come te, io ti aiuterò, però tu devi dire al sacerdote che occorre la sua preghiera e poi la mia preghiera tra me e lui, non c'è differenza. A Pater Pio mi hovoril, ma tak utešoval: Francesco, ja ti pomôžem a ja som bol skúšaný diablom, ale povedz kňazovi, aby sa za teba modlil, lebo je potrebná jeho modlitba. Medzi jeho modlitbou a mojou modlitbou nie je rozdiel. Quindi vedete, la giornata di ieri e di oggi, del 1 novembre, la festa di tutti i santi. Čiže vidíte, včera sme slávili Sviatok všetkých svätých. Io lì ho capito una cosa, che c'è la comunione dei santi insieme a noi. Con l'eternità non c'è differenza. Noi in questo momento, anche qui dentro, stiamo vivendo l'eternità. Medzi nami a večnosťou nie je nejaký rozdiel, aj my už teraz žijeme v spoločenstve svätých, žijeme v tej jednej realite, v kontakte s nimi môžeme byť. Questo forse è il messaggio più grande che vi vorrei lasciare oggi. Toto je také najväčšie posolstvo alebo odkaz, ktorý by som vám dnes chcel zanechať. Dio è dentro di noi. Boh je v nás. Il Signore è qui con noi. Pán je tu dnes s nami. La nostra preghiera non è una piccola preghiera, ma è la preghiera di tutti i santi. Naša modlitba nie je nejakou maličkou modlitbičkou, ale modlitbou všetkých svätých. E in quel momento, quando Padre Pio si avvicinava, aspettava che il sacerdote dava la benedizione e Padre Pio mi dava un bacio di consolazione. E quando il sacerdote diceva la sua benedizione, l'amen finale, avveniva un sincronismo. A v tej chvíli, vrátime sa k tomu exorcizmu, kde bol teda prítomný Padre Pio, kde sa mu zjavil. Keď kňaz dával záverečné požehnanie, tak Pater Pio sa k nemu priblížil a dal mu na lice taký bosk útechy a pokoja a v tom záverečnom amen bola akoby taká synchronizácia medzi Padre Piom a kňazom. È come che l'eternità, i santi, quindi anche la potenza dello Spirito Santo, rispetta la nostra umanità, cioè vi è una unione spirituale perfetta. Existuje duchovná jednota medzi, akoby duch svätý, alebo tá večnosť rešpektovala, zohľadňovala tú našu telesnú schránku. Je tu jednota. Una volta ero tormentato in casa, c'era mia suocera, eravamo tutti a cena. Raz sme boli doma pri večeri a bola tam aj moja svokra prítomná a počas tej večere som zažil takéto pokúšania.
Allora già avevamo un po' di esperienza comunque. Už sme mali nejakú tú skúsenosť, Come affrontare la situazione. ako čeliť tejto situácii. Padre Pio mi disse, e quindi me lo fa dire ad alta voce, e dice a Daniela, Daniela, prendi il libro della mia preghiera. Padre Pio mi povedal vtedy, že ja som povedal Daniela, choď zobrať knižku modlitieb Padra Pia, modlitby Padra Pia. Provo ancora tanta meraviglia a raccontarvi questo, perché quando Daniela finisce la preghiera di Padre Pio, l'amen finale corrisponde di nuovo al bacio di Padre Pio che mi dà sulla fronte o sulla guancia. Stále, keď vám teraz rozprávam túto skúsenosť, je to pre mňa veľmi silné, pretože si na to spomínam. Keď sa Daniela domodlila túto modlitbu Patra Pia a povedala amen, tak opäť Padre Pio mi dal ten bosk pokoja alebo utechy na zem. Questo è accaduto anche con Giovanni Paolo II. Toto sa mi stalo aj s Janom Pavlom II. Quando padre Giovanni Paolo II era vivo e l'esorcista mostrava la foto, keď ešte bol živý, Jan Pavol II a exorcista ukázal jeho fotku, vytiahol jeho fotku. Satana urlava e diceva, Tam diabol kričal a hovoril, togli la foto, lui offre le sue sofferenze per la Chiesa. Daj preč tú fotku, on obetuje svoje utrpenie za cirkev. E io non posso resistere a stare qui a vedere la foto. Ja to neznesiem, nemôžem tu zostať, neznesiem to, pozerať sa na jeho fotku. E in quel momento, che Satana era forte, quindi il mio fisico aveva una reazione forte, in quel momento iniziava Satana a piangere e io lacrimavo. V tej chvíli aj moje telo ako malo veľmi silné reakcie, ja som začal veľmi plakať, ale aj diabol začal plakať. E Satana se ne andava urlando dicendo, me ne vado, non resisto a vedere questa immagine. A diabol kričal, idem preč, nedokážem sa pozerať na tú fotku. Così anche nel vedere l'immagine di San Michele Arcangelo, l'immagine di un santo, Sant'Antonio, San Giuseppe, qualsiasi immagine sacra. A tak to bolo aj v prípade obrázkov svätého Michala Archaniela, svätého Jozefa, svätého Antona, akýchkoľvek takýchto svätých obrázkov. Quando muore Giovanni Paolo II, 2 di aprile, keď zomrel Jan Pavol II 2. apríla, giorni a seguire ho ricevuto un esorcismo. Nasledujúci deň som prijal exorcizmus. E Satana urlando diceva, sono rovinato, già questo è santo. Satan, diabol kričal, som zničený, tento je už svätý. E in una visione ho visto Padre Pio con Carlo Wojtyla accanto a me. V jednom takom videní som videl Padra Pia a Karola Wojtylu vedľa mňa. E Giovanni Paolo II disse, aiuta tu a Francesco, a Padre Pio. Jan Pavol II hovoril Padrovi Piovi, pomôž ty Francescovi. Non erano parole, era un gesto. To bolo gesto, nehovoril to slovami. Il tutto avveniva non come io mi sto muovendo, tutto era così nella pace. A všetko to bolo v takom pokoji, sa to odohrávalo. Ma Padre Pio disse, no, adesso è il tuo momento. A Padre Pio povedal na túto výzvu Jana Pavla II, nie, teraz nastala tvoja chvíľa. Ho compreso come per l'unione che avevano qui sulla terra continuava per l'eternità. Bolo to také spojenie večnosti s pozemskou realitou. E ho compreso anche questa ubbidienza che c'è nella Chiesa, l'ordine che c'è all'interno della Chiesa. A pochopil som aj taký ten poriadok alebo hierarchiu, ktorá funguje vo vnútri cirkvi. E in un'altra occasione
quando è venuto Giovanni Paolo II, e questo è un messaggio che voglio dare ai giovani. Pri iných príležitostiach, keď prišiel Jan Pavol II, a toto by som chcela teraz odozdať vám mladým, posolstvo. Giovanni Paolo II mi disse: vai nella chiesa e devi dire: io sono il protettore dei giovani e dei carcerati. Jan Pavol II mi povedal: ty rozprávaj, hovor všetkým, že ja som ochrancom mladých a väzňov. Questo è stato uno dei tanti motivi perché abbiamo scritto il libro. Toto je jeden z dôvodov, prečo sme napísali knihu, prečo som napísali. Le responsabilità spirituali vanno annunciate. Túto duchovnú zodpovednosť, ktorú som dostal, musím hlásať ďalej. Teraz môžeme pretlmočiť do taliančiny. Zhruba o veľa hodinka my sme sa dostali, alebo Francesco s Danielom otvorili viaceré kapitoly, ktoré sme načrtli a ostali možno nedopovedané. Otvorili sme stretnutia so svätými, silu Panny Márii, modlitby manželov, spoločenstvo, exorcizmy, a možno nám to nedáva úplne všade nejaký súvis, lebo sú to vystrihnuté časti aj z toho, o čom je táto kniha. A možno snažil som sa to prepojiť jedným, že dozviete sa veci v knihe. O chvíľočku dám ešte Francescovi jednu takú otázku alebo dve, ale chcel by som teraz len prečítať homíliu svätého otca Františka zo štvrtka minulého týždňa. Začali sme rozhovor o posadnutosti, o exorcizme, o zle. A možno viacerí, keď tu sedíme, tak stále tak premýšľame, je to, nie je to, no a tak veríme, neveríme a tak. Dovolte mi prečítať to slova svätého Otca z ranej omše, ktorú predniesol 30. októbra v dome svätej Marty vo Vatikáne. Sú to jeho slova. Kresťanský život je bojom proti diablovi, svetu a telesným vášňam. Diabol existuje a musíme proti nemu bojovať s brnením pravdy. Je potrebné brániť život Bohu. Je potrebné bojovať, aby sme v ňom napredovali. Potrebujeme silu a odvahu, aby sme dokázali odolávať a ohlasovať. Pre napredovanie v duchovnom živote sa musí zápasiť. A nie je to nejaký ľahký zápas, to nie. Je to neustály boj. Pápež tu poukázal na troch nepriateľov kresťanského života. To je diabol, súčasný svet a naše telo. Svätý Otec pokračoval. Samozrejme, že spása, ktorú nám dáva Ježiš, je zadarmo, ale sme povolaní si ju brániť. Svätý Pavol zdôrazňuje, že náš boj nie je bojom s niečím malým, ale bojom s kniežatstvami a mocnosťami, teda proti diablovi a jeho spojencom. Avšak táto generácia, ako aj mnohé ďalšie, boli vedené k presvedčeniu, že diabol je mýtus, obraz, myšlienka, idea zla. No diabol existuje a musíme s ním bojovať. To hovorí Pavol, to nehovorím ja. Božie slovo to hovorí. Diabol je klamár, otec klamárov, otec lží. Svätý Otec zdôraznil, že je potrebné prepasať si bedrá pravdou, obliec si pancier spravodlivosti. Jedna vec, ktorá by nám mohla pomôcť, je pýtať sa, verím alebo neverím. Či nie tak, že trochu áno a trochu nie? Som trochu svetský a trochu veriaci? Bez viery nie je možné ísť dopredu. Nemožno si ubrániť Ježišovu spásu. A na záver dodáva, potrebujeme tento štít viery, pretože diabol nás nezasýpa kvetmi, ale horiacimi šípmi, aby nás zahubil. Kresťanský život je zápasom, nádherným zápasom, pretože keď Pán víťazí na každom kroku nášho života, dáva nám radosť, silný pocit šťastia. Radosť, že Pán nás víťazil so svojou štedrosťou daru spásy. Ale áno, všetci sme tak trochu leniví v tomto boji. Nechávame sa unášať vášňami, niektorými pokúšeniami. Je to tak, pretože sme hriešnici, všetci. No nedajte sa odradiť. Majme odvahu a silu, pretože Pán je s nami. Pápež František všetkých pozval k vytrvalej modlitbe, k deniu s modlitbami a prosbami. Toto bola jeho ranná homília a ja by som to možno prepojil na Františka a Daniela. Vaše trápenie trvalo zhruba 5,5 roka.
Ale nakoniec Boh zvíťazil. Bez modlitieb, kňazov, exorcistov by to asi nešlo. È stata l'omelia di Papa Francesco di giovedì scorso sul dialogo. Ora Peter fa una domanda alla conclusione. Dio ha vinto, no? Ha vinto sul male. Abbiamo capito dal vostro libro che senza sacerdoti, senza esorcisti, non sarebbe possibile questa vittoria. Giusto? Ci vuole tutto. Il Signore ci ha dato a disposizione tante cose. Occorre l'esorcista, ma soprattutto occorre la nostra vita con i sacramenti. Že chce to všetko. Potrebný je aj exorcista, ale bez sviatostného života oslobodenie nie je možné. Non è che la grazia dell'azione del male passa solo con l'esorcismo, ma è prima con i sacramenti che noi dobbiamo vivere. E poi l'esorcista ti può dare l'aiuto in più, che tu magari non riesci a trovare. Najprv je potrebný sviatostný život. A potom exorcista nám môže dať pomoc, ktorú sami si nedokážeme dať, nájsť. Ok, siccome l'esorcismo è un sacramentale, noi abbiamo bisogno sia dei sacramenti che dei sacramentali. Se viviamo bene la vita sacramentale, tutto questo non avviene, perché Dio protegge i suoi figli con i sacramenti. Ak my žijeme dobre, sviatostný život, tak toto by sa nám nemalo stať, že nás ovládne zlo, pretože sila sviatosti, účinok nás chráni. Infatti vi volevo dire quando facevo la testimonianza che mia moglie con un semplice rosario pregava e il demonio diceva non resisto, me ne vado. Chcel by som pripomenúť, že ako som už spomínal, moja manželka, keď sa modlila rúženec, tak diabol na to povedal, že toto nezvládnem, idem preč. Anzi capivo che la mia volontà era la cosa fondamentale. Infatti la mia storia finisce quando io prendo più volontà, più fiducia in me stesso. Moja vôľa bola mi rozhodujúcim prvkom v tom ozdravujúcom procese. Keď som posilňoval vôľu, tak sa situácia zlepšovala. Come dice il Papa, dobbiamo prendere consapevolezza che c'è il male, che c'è Satana, ma dobbiamo prendere consapevolezza che noi siamo figli di Dio. Ako hovorí pápež, musíme byť, alebo mať presvedčenie o tom, veriť v to, že diabol, zlo existuje. Satana non può toccare il vero cristiano. Diabol sa nedotkne, nemôže sa priblížiť k pravému kresťanu, nezasiahne ho. E per essere veri cristiani bisogna convertirsi. Aby sme boli pravými kresťanmi, k tomu je potrebné obrátenie. Pure io tutt'oggi sto cercando di convertirmi di più al cristianesimo. A ja sa dnes snažím konvertovať, stávať sa lepším kresťanom. Asi tá skúsenosť vás ako manželov posunula ďalej. Zmenil sa váš vzťah? Questa esperienza l'avete fatto di coppia, no? È cambiato il vostro rapporto dopo aver vissuto Allora, noi abbiamo vissuto questa esperienza straordinaria della lotta tra il bene e il male. My sme teda prežili spolu to skúsenosť, tento boj dobra so zlom.
Ma ciascuno di noi vive la lotta tra il bene e il male nella propria vita. Ale každý z nás v svojom živote žije tento boj, prežíva tento boj medzi dobrom a zlom. E come per voi, anche per me, il vivere in grazia di Dio Tak ako pre vás, aj pre mňa, byť v milosti Božej. si accresce di più nella fiducia che Dio è accanto a noi. Nám pomáha rásť v dôvere a vo viere, že Boh je blízko nás, je pri nás. E questa esperienza mi ha fatto credere e capire quanto siano importanti i sacramenti. Táto skúsenosť mi pomohla pochopiť, aké sú dôležité sviatosti. Di quanto sia importante anche il sacramento della cresima e del matrimonio. Aká je dôležitá sviatosť birmovky a manželstva. Perché anche quando Francesco stava male, io reclamavo il sacramento del matrimonio, il maligno fuggiva. A keď Francesco sa mal zle, ja som sa stále odvolávala na tú sviatosť manželstva a zlý utekal preč. Oggi io mi sento una donna migliore. Dnes sa cítim byť lepšou ženou. Potrei aggiungere anche una cosa, A by som chcela ja pridať jednu vec. che quando mia moglie poggiava la mano con l'anello del matrimonio su di me, Keď moja manželka dala na mňa ruku, kde mala prsteň, obručku, e quindi ci trovavamo a casa anche di notte, keď sme boli napríklad doma v noci, Satana diceva: io non posso resistere a quella mano, e noi non comprendevamo il perché. Satan, diabol hovoril, neznesiem tú ruku, a my sme nechápali prečo. Ma Satana esclamava fortemente dicendo: togli la mano, quell'anello mi dà fastidio. A diabol kričal: daj preč tú ruku, ten prsteň mi lezie na nervy, mi teda. Infatti durante un esorcismo con il sacerdote Počas jedného exorcizmu s kňazom non riuscivano a liberarmi. sa im nedarilo ma oslobodiť. L'esorcista fece l'esorcismo, ha pregato per un'ora, ma sembrava come se Satana era più forte. Exorcista sa modlil hodinu, ale zdalo sa, že diabol je silnejší. Nedarilo sa. Allora lì Daniela nella sua mente pensava e diceva: Signore, ma se questo è il mio marito, solamente per questo anello, la forza del sacramento del matrimonio, libera mio marito. A Daniela povedala: Pane, ak tento je môj manžel, tak pre silu nášho manželstva ho osloboď môjho manžela. E Satana diceva: tu non lo puoi dire questo, tu non lo puoi dire. A diabol hovoril: ty to nemôžeš hovoriť, ty to nehovor. Perché io devo distruggere questo matrimonio. Lebo ja mám za cieľ zničiť toto manželstvo. Allora mia moglie diceva: in forza di questo sacramento vai via da mio marito. A moja manželka povedala: silou tejto sviatosti opustí môjho manžela. E Satana, urlando più volte, diceva: non resisto a questo che dici, non resisto, io me ne vado. A Satan kričal a opakoval viackrát, ako nemôžem počúvať toto, čo hovoríš, nemôžem to počúvať, idem preč. Sono state preghiere di liberazione e guarigione che noi sperimentavamo spesso con il sacramento del matrimonio. Častokrát sme zakúšali práve takéto modlitby oslobodenia, exorcizmu za pomoci sviatosti manželstva. E quindi lì noi abbiamo compreso come i sacramenti hanno una forza se noi crediamo e li mettiamo in pratica. Tam sme pochopili, akú silu majú sviatosti, ak im veríme a im žijeme. Infatti quando io stavo male in casa, mia moglie spesse volte mi benediceva, faceva una piccola croce sulla fronte su di me e diceva: con il nostro sacramento io ti benedico. Quindi benedicendo me, Satana
ogni volta diceva, me ne vado, non resisto. A keď som sa zle cítil a bol som doma a bolo mi zle, tak častokrát moja manželka prišla ku mne a ma požehnala krížikom na čelo a hovorila v mene našej sviatosti nášho manželstva ťa žehnám, a vtedy diabol kričal, že je preč. Quindi ci trovavamo a casa, io stavo male ore e ore e mia moglie nella sua semplicità, con questa semplice benedizione, con il rosario quotidiano, noi sperimentavamo la liberazione del male. Bol som doma hodiny a hodiny mi bolo zle a moja manželka v takej jednoduchosti, týmto požehnaním a s rúžencom, modlitbou rúženca ma požehnávala. E questa forza la sperimentavo anche quando i sacerdoti stendevano le mani sul mio capo. A túto istú silu som prežíval za každým, keď kňazi vystreli ruku nad mojou hlavou. Quando poggiavano la stola su di me. Keď kladli alebo položili na mňa štol. Quando poggiavano una reliquia sulla mia testa. Keď kladli na moju hlavu relikviu. Tutto ciò che apparteneva a Dio, Satana era costretto a fuggire via. Všetko to, čo patrilo Bohu, vyháňalo diabla preč. Da notare però una cosa. Ale chcem zdôrazniť jednu vec. Che all'inizio quando noi pregavamo le situazioni peggioravano. Na začiatku, keď sme sa modlili, situácia sa zhoršovala. Nonostante c'era la reliquia, nonostante ricevevamo il rosario. Napriek tomu, že vždy bola prítomná nejaká relikvia a modlili sme sa rúženec. Perché il male esprimeva tutta la sua forza per scoraggiarci. Pretože zlo vyjavovalo všetku svoju silu, aby nás obralo o odvahu. Così, fratelli, anche noi quando preghiamo ogni giorno, spesse volte non crediamo alla semplice preghiera. Takže, drahí bratia, častokrát aj my, keď sa modlíme, nie vždy veríme v silu modlitby. E questa è la lotta quotidiana che tutti noi facciamo con il male. A toto je každodenný boj, ktorý zvádzame so zlom. A volte ci convinciamo che la nostra preghiera non viene accolta da Dio. Niekedy začíname tým, že naša modlitba nie je prijatá Bohom, že ju Boh neprijíma. E spesse volte quando preghiamo ci addormentiamo. A častokrát, keď sa modlíme, zaspíme. Oggi io vi posso dire che qualsiasi preghiera che noi facciamo, anche se a volte ci distraiamo un po', quella preghiera è efficace. Chcem vám dnes povedať, že akákoľvek modlitba, ktorú sa modlíme, aj keď sme niekedy nesústredení, má svoju hodnotu a Boh ju počuje. Ho conosciuto tante persone che recitando il rosario con fede e la messa quotidiana hanno risolto tanti problemi spirituali, però vissuti con fede. Poznám veľa ľudí, ktorí tým, že sa denne modlili rúženec a modlili sa, Svätá omša, vyriešili mnoho duchovných problémov. Durante gli esorcismi il demonio diceva: non resisto alle confessioni. Počas exorcizmu diabol hovorieval: neznášam sviatosť zmierenia. Odiava i consigli dei sacerdoti. Nenávidel rady kňazov. E spesse volte diceva no. Dobré myšlienky, hej. Non ascoltate quel sacerdote. Často hovoril: nepočúvajte toho kňaza. Forse il sacerdote aveva pure sbagliato qualcosa. Možno kňaz aj sa kdesi pomýlil. Ma l'ubbidienza era quella cosa a cui lui non poteva resistere. Ale poslušnosť bola tou vecou, ktorú diabol úplne neznášal. Perché nell'ubbidienza avviene tutta la forza della Chiesa. Pretože v poslušnosti sa vyjavuje celá sila cirkvi.
E io oggi ho compreso come questa semplicità, la carità, l'ubbidienza alla Chiesa, alla fine la verità viene sempre a galla. A ja som pochopil, ako poslušnosť, obedienca, láska, La carità, l'ubbidienza, la verità viene sempre a galla. A s týmito dvomi skutočnosťami sa pravda vždy prejaví. Infatti nella nostra storia, alla fine la verità è venuta a galla. Takže aj v našom príbehu, v našom životnom príbehu sa pravda vyjavila. Il Vangelo infatti dice che con la parola non resta nulla di nascosto. Aj v Evanjeliu sa hovorí, že nič nezostane skryté. Nie je ľúto, že musím takto vstupovať a prerušovať, ale aj časom sme sa posunuli a rozprávaní silné svedectvá, silné myšlienky, ale ten odkaz pre nás sú veľmi silné. Možno nás posledný otázok a potom by som dal priestor vám, ak by ste mali nejaké otázky. Jedna posledný. Frančisko, vy ste venoval tú knihu svojej manželke, aj z tohto rozprávania je nám asi jasné prečo. A čo je odkaz tej knihy pre nás? Čo je posolstvom tejto knihy? Prečo ste sa rozhodli napísať? Čo by ste nám povedali? Čo je posolstvo? Una delle ultime domande, il suo libro è dedicato a Daniela. Qual è il messaggio del tuo libro? Ho dedicato il libro a mia moglie per un motivo ben specifico. Knihu som venoval svojej manželke s celkom jasným dôvodom. Perché la fedeltà che noi abbiamo nel matrimonio e quindi la fedeltà di noi sposati è molto importante. Pretože vernosť nás, ktorí žijeme v manželstve, je veľmi dôležitá. Se mia moglie si fosse tirata indietro, io credo che oggi non sarei qui a parlare dinanzi a voi. Ak by sa moja manželka zlakla alebo vycúvala z tejto situácie, som presvedčený o tom, že by som tu dnes pred vami nestal. Forse per ora vi può apparire tutto facile, tutto bello. Možno dnes to vyzerá všetko také jednoduché. E in effetti lo è. Ale vlastne aj je to tak. Ma pensate che i primi giorni anche la Chiesa, i sacerdoti, l'autorità più grossa della Chiesa dicevano a mia moglie che aveva anche il diritto di lasciare questo matrimonio. Predstavte si, že v tých prvých dňoch, týždňoch aj nejaké autority z cirkevných krúhov hovorili mojej manželke, že má právo z tohto manželstva odísť. Perché le mie possessioni, quelle possessioni, duravano 7-8 ore al giorno, anche 12 ore al giorno. Pretože tieto moje osadnutia, tie stavy trvali 8, 10 až 12 hodín denne. C'è stato pure l'episodio che è durato 4 notti e 5 giorni. Mal som aj takú epizódu, ktorá trvala 4 noci, 5 dní. Un tormento continuo di 5 giorni a tu per tu con il male. 5 dní ako utrpenia, boja s diablom, so zlom. Quindi la Chiesa aveva anche una responsabilità. Čiže cirkev mala tu nejakú zodpovednosť. Ma mia moglie ha deciso dinanzi al sacerdote e disse: anche se mio marito resta così, io apprezzo i momenti che lui sta bene e io non voglio tradire il mio sì dinanzi all'altare. Moja manželka povedala kňazovi, aj keby môj manžel zostal takýto, ako je, posadnutý, ja ocením alebo žijem pre tie chvíle, keď sa má dobre a nezradím svoj sľub manželstva.
Non vogliamo apparire come una coppia di sposi che hanno ricevuto tutto da Dio. Nechceme, aby ste si mysleli o nás, že sme manželská dvojica, ktorá dostala od Boha všetko. Come se fossimo dei privilegiati. Ako by sme boli takí privilegovaní, ukážkový nejaký príklad. Noi vi stiamo raccontando tutto questo. My vám toto všetko rozprávame. Perché Satana dichiarava che l'opera di questo secolo, durante i miei esorcismi, era quello di distruggere le famiglie. Toto vám všetko rozprávame preto, lebo diabol počas mnohých exorcizmov hovoril, že jeho úlohou je zničiť rodiny. Vi elenco 2 o 3 punti. Poviem vám len také 2-3 body. Che lui approfitta soprattutto alla domenica per far dividere il marito e la moglie con i litigi familiari. Že využíva diabol najmä nedeľu, aby provokoval hádky medzi manželmi. Litigi familiari soprattutto durante le feste di Natale, Pasqua erano le giornate più importanti dell'anno. Čiže také nezhody, hej, v manželstve, hlavne počas sviatočných dní, čiže Vianoce, Veľkánoc, keď sú tieto sviatky. Anche quando si festeggiava il compleanno. Aj keď sa slávi napríklad narodeniny. Il giorno del nostro matrimonio. Výročie nášho sobáša. Tutte le festività più importanti, lui lì in modo particolare durante le preghiere dava delle sentenze e diceva: devo distruggere tutto questo. A diabol teda počas našich modlitieb stále opakoval, že všetko toto, tieto slávnosti musím zničiť. E tante volte l'esorcista rideva e gli diceva: ma come puoi credere a questo? Častokrát sa exorcista smial a pýtal sa, ako môžeš tomuto všetkému veriť. E lui reclamava: io ho una forza grande che tu non conosci. A diabol hovoril: ja mám takú veľkú silu, ktorú ty nepoznáš. Ma al sacerdote bastava dire una parola: Gesù ha vinto sulla croce e ci ha salvati con quella croce. E al solito Satana se ne andava. A stačilo, že kňaz povedal: Ježiš zomrel na kríži, aby zvíťazil nad zlom, vtedy diabol odišiel. Teraz možno by som mal priestor, ak má niekto nejakú otázku, možno už bude iba na 1-2. Ak máte nejaké otázky, nie sme exorcisti, nechceme ísť do sveta cirkvi a pohľadu na to. Ak máte, tak možno skôr, nech sa to týka Francesca Romana, skôr ich života. Nech sa páči. Ja sa chcem opýtať na Franceskovú manželku, že ona nemala strach prejaviť nejakú nežnosť, vôbec byť s ním, možno intimný život, čo si, že však keď ju objavalo, takže že to prejde aj na ňu. Mostrare la tenerezza che questa possessione potrebbe proprio questa paura verso il marito. Non ho mai pensato che ciò che viveva Francesco poteva passare su di me. Nikdy ma to nenapadlo, že by prešlo na mňa to, čo prežíva Francesco. È un'idea che viene trasmessa dai film. Že je to taká myšlienka, ktorá má nejaký koreň vo filme. Questa cosa è una cosa impossibile, non può accadere. Že toto sa nemôže stať, možno v nejakom filmu. Dio per me ha permesso questo, io avevo la certezza che in me tutto ciò non poteva accadere. Boh toto dovolil, ale ja som mala istotu, že mne sa to nemôže stať. E quando Francesco stava così male, keď Francesco by bolo tak zlé, že io mi avvicinavo a lui e davo dei baci.
Ja som sa k nemu priblížila a som ho boskávala. E lui mi allontanava e diceva allontanati, io non sopporto i tuoi baci. A on mi hovoril, choď preč, ja neznesiem tvoje bosky. Perché l'amore distrugge il maligno. Pretože láska ničí zlo. E poi io mi sentivo protetta, io sentivo attorno a me che Dio ci proteggeva. Ja som sa cítila byť chránená, cítila som, že Boh ma chráni. Ciascuno di noi quando vive delle sofferenze, qualunque esse siano, Každý z nás, keď prežíva nejaké utrpenie akéhokoľvek druhu, e noi viviamo la fede ai sacramenti, la fede viva. a my žijeme takú živú vieru, žijeme sviatostný život, Questo ci rende inattaccabili, nessun male ci può attaccare. to nás robí takými akoby nedotknuteľmi, že sa nás zlo nemôže zasiahnuť. E io ho sempre pensato che Dio avesse un progetto per noi. Non capivo quale progetto aveva, ma io avevo la certezza che Dio aveva un progetto speciale per noi. A ja som vždy bola presvedčená o tom, že Boh má pre nás nejaký svoj plán. Nevedela som aký, ale tá istota tu bola, že má s nami nejaký plán. E che tutto questo era permesso da Dio per un nostro bene maggiore. A že toto, čo sa stalo pre naše väčšie dobro. La mia forza è stata sempre di lodare il Signore anche nella prova. A mojou silou bolo to, že som dokázala Boha chváliť, že som ho chválila v každej skúške. Io credevo, ho sempre creduto che Dio è al di sopra di ogni male. Ja som vždy verila, aj verím tomu, že Boh stojí nad každým, je väčší ako akékoľvek zlo. Io vivevo la quotidianità. Ja som žila svoj každodenný život. Io non pensavo né quello che era successo il giorno di prima, né quello che poteva accadere il giorno dopo. Ja som nemyslela na to, čo sa stalo deň predtým a čo sa môže stať nasledujúci deň. Io vivevo l'oggi. Ja som žila dnešok, teraz. E voglio ripeterlo, e ho sempre pensato che Dio era accanto a me e che Dio aveva sempre avuto un amore speciale per me. A to chcem zdôrazniť, že vždy som verila, že Boh je blízko mňa a že má špeciálnu lásku pre mňa. Nelle mie lotte io non lottavo con le mie forze. V mojich bojoch ja som nebojovala svojimi silami, ma io chiedevo l'aiuto degli angeli e dei santi nelle prove. Ale vždy som prosila pomoc anielov a svätých v týchto skúškach. Perché gli angeli santi sono attorno a noi. Pretože anjeli a svätí sú tu okolo nás, blízko nás. In ogni momento, anche quando siamo nella prova, nella grande prova. V každej chvíli, aj keď prežívame okamžite ťažké skúšky. Questa è stata la mia forza grande, la fede, la preghiera e i sacramenti. Toto bola moja veľká sila. Viera, sviatosti a modlitba. Ešte tam bola... Ešte tam je jednu otázku, myslím, že tam pán sa niečo spýta. Františko spomínal, že začal chodiť s tými svojimi problémami k lekárovi. Aký bol názor lekárov potom na ten jeho stav posadnutosti, keď cirkev teda diagnosticovała, že ide o posadnutosti? Čo teda lekárska? Tu quando stavi male sei andato dal medico. Cosa è venuto dal medico? Cioè com'è stato questo trattamento dal medico? Siccome la Chiesa ha accertato che era una possessione, come ti ha aiutato il medico? L'esorcismo era sempre accanto al medico. Allora, innanzitutto io avevo anche un'asma bronchiale grave, un'asma che non mi permetteva di respirare giornalmente. Ja som mal veľmi silnú bronchiálnu astmu, ktorá mi zabraňovala normálne dýchať. Nonostante le cure mediche, la medicina mi curava, però non si arrivava mai alla guarigione definitiva.
lekári ma liečili a napriek mnohým teda liečbám, ktoré som absolvoval, nedarilo sa ma vyliečiť tento respiračný problém. Quindi dall'età di 4 anni fino all'età di 31 anni io quasi ogni 15 giorni ero costretto ad andare o dal medico o un ricovero in ospedale. Od svojich 4 rokov som raz za 2 týždne musel ísť alebo k doktorovi, alebo do nemocnice, byť hospitalizovaný. Quando ebbi il problema del gonfiore allo stomaco, keď som mal tie problémy so žalúdkom, ten násuk žalúdka, nonostante io avessi fatto la prima cura dal medico, non arrivai alla guarigione definitiva, cioè ero costretto a fare dei controlli medici, però non riuscivo ad andare in bagno. Napriek teda nejakému tomu lekárskému zásahu, problém sa nedarilo odstrániť, vyliečiť ma a nemohol som sa vyprázdňovať. Tutto questo con la preghiera di liberazione è andato tutto via, le malattie sono scomparse tutte. A všetky tieto moje choroby sa po exorcizme stratili, zmizli, nie ich viac. Però mi hanno detto che non tutte le malattie sono provocate dal male, alcune malattie sono provocate dal male, altre malattie sono dei problemi fisici. Ale chcem povedať, a to mi aj opakovali, že nie všetky choroby sú dôsledkom zlého alebo posadnutia. Niektoré choroby samozrejme sú fyzického pôvodu. Ma anche se è una malattia fisica, noi preghiamo lo stesso anche per una guarigione. Ale aj čo sa týka týchto organických, fyzických chorôb, sa my modlíme za uzdravenie. Môžeme sa za to modliť. Ďakujem pekne. Možno by sme to mohli uzavrieť tak, že mnohé veci, ktoré možno, o ktorých sme sa tu dnes bavili a tak, nájdete v knihe. Nechceme to tu zase nejako veľmi propagovať, ale ak si chcete prečítať tento príbeh a podporiť salesianske vydavateľstvo, pozývam nás k tomu, že bude tam možno si zakúpiť tú knihu a hneď následne po teraz také záverečné rozlúčke aj má to podpísané od Francesca a Daniely. Posledná otázka. Francesco, Daniela. Ultima domanda. Francesco, Daniela. Váš odkaz pre nás tu dnes v kostolnej? Potete dare qualche messaggio, il vostro messaggio per noi qui radunati? Un messaggio che voglio dare è questo. Posolstvo, ktoré by som vám chcel zanechať, je toto. Noi tutti siamo responsabili. My všetci sme zodpovední. Ognuno è responsabile di se stesso. Každý je zodpovedný sám za seba. Non dobbiamo avere paura del male. Nemajme strach zo zla. Ma occorre cambiare vita con un cammino di conversione. Potrebné je zmeniť svoj život a vykročiť na cestu obrátenia. Oggi più che mai abbiamo bisogno di cristiani che pregano veramente. Dnes viac ako inokedy potrebujeme kresťanov, ktorí sa úprimne modlia. I maghi, i satanisti pregano ore e ore al giorno. Mágovia, satanisti sa modlia hodiny a hodiny denne. Adorano Satana. Uctievajú diabla. Chiedono soldi e soldi arrivano. Pýtajú peniaze a peniaze prichádzajú. Chiedono donne e le donne arrivano. Pýtajú si ženy a ženy prichádzajú. Addirittura si scelgono la donna che vogliono. Dokonca si vyberú ženu, ktorú chcú. Possono avere tutto subito e facile. Môžu mať všetko hneď a ľahko. Dio ci dà le cose lentamente. Boh nám dáva veci pomaly, perché quella è la verità. Pretože takáto je pravda. Satana fa le cose con fretta e subito per trarre in inganno le persone. Diabol robí veci
hneď a rýchlo, aby oklamal ľudí. Invece lo Spirito Santo Ale Duch Svätý è amore. je láska. E quando c'è l'amore, A keď je láska, kde je láska? le cose si ricevono con calma, vissute nella quotidianità. Apparentemente sembra che perdiamo più tempo, ma quelle cose, come dice il Vangelo, è la casa costruita sulla roccia. Tam, kde je láska, sa veci dávajú a prijímajú v pokoji. Le cose che noi riceviamo. Veci, ktoré my dostávame, dostávame v pokoji, s láskou je to, ako hovorí Evangelium, dom budovaný na skale. Noi cristiani oggi ci siamo un po' addormentati. My, súčasní kresťania, sme tak trochu zaspatí. Andiamo in chiesa, Ideme do kostola, però non viviamo all'interno della parrocchia o in un gruppo di preghiera. ale vo farnosti nežijeme v nejakej modlitbovej skupinke napríklad. San Paolo ci ha invitato a creare le comunità. Svätý Pavol nás vyzýva vytvárať, budovať spoločenstvo, I gruppi di preghiera, modlitbové skupiny, perché in un gruppo di preghiera c'è la famiglia e c'è la forza. pretože v týchto modlitbových skupinách sú rodiny a je v nich sila. Non resti mai da solo. Nikdy nezostaneme sami. Oggi il male è dilagato in tutte le parti del mondo. Dnes je zlo rozšírené do všetkých kútov sveta. Ma lo Spirito Santo è dilagato molto di più in tutto il mondo. Ale Duch Svätý ako pôsobí ešte ďalej. Sta continuando per l'eternità. Duch Svätý pokračuje celú večnosť. Lo Spirito Santo sta creando nuove cose, terre nuove. Duch Svätý vytvára nové veci, novú zem, čiže ešte ďalej ako Allora noi cristiani abbiamo questa responsabilità perché oggi molti sono vittime del male perché non si documentano. Dnes my kresťania máme túto veľkú zodpovednosť, pretože mnohí z kresťanov sú obeťmi zla a ani o tom nevieme, nemáme to zachytené. Noi non ci dobbiamo occupare di cosa fa il male, My sa nemáme starať o to, čo robí zlo, čo robí zlý. né ci dobbiamo preoccupare, Nemáme sa o to. non avere paura. Nemáme mať strach. Noi dobbiamo pregare con fede, Musíme sa modliť s vierou. non pensare con la mente cosa ti sta accadendo. Nemyslieť rozumom, čo sa s nami deje. Noi dobbiamo pregare con fede, fiducia e vivere la nostra fede dentro la Chiesa, dentro le parrocchie. My sa musíme s vierou a dôverou modliť a žiť našu vieru vo farnostiach. Vedete come le famiglie si sono divise in Europa e anche in Italia. Pozrite, ako sa rozpadajú rodiny v Európe, v Taliansku tiež. Nonostante abbiamo le chiese, il Vaticano ed è una terra di santi, diceva un sacerdote, noi siamo come il popolo di Israele, noi italiani abbiamo svenduto la fede. Napriek tomu, hovoril jeden kňaz, napriek tomu, že máme Vatikán, že tu máme plno kostolov, my Taliani sme ako izraelský národ, stratili sme vieru. Oggi più che mai noi laici dobbiamo sostenere il sacerdote e la Chiesa. Dnes viac ako kedykoľvek predtým my laici musíme podporovať kňazov a cirkev. E io oggi sono qui grazie al Concilio Vaticano II. Ja som tu dnes vďaka druhému Vatikánskemu koncilu, perché posso parlare del Vangelo, annunciare il Vangelo. pretože môžem ohlasovať evanjelium. Io laico devo stare accanto al sacerdote, non devo sostituire il sacerdote. Ja, laik, mám byť blízko kňaza. Ja ho nemám nahradiť, ale mám byť v jeho blízkosti. Anche Don Bosco ci insegnava questa cooperazione.
Aj Don Bosco nás učil tejto spolupráci. Infatti stava con i giovani. A svenoval sa mladým. Vedete, Giovanni Paolo II, passano gli anni, stava accanto ai giovani. A Jan Pavol II vždy bol v blízkosti mladých. Questo Papa che abbiamo non solo sta con i giovani, ma credo che è entrato dentro le nostre case. A terajší pápež nielen, že je s mladými, ale verím tomu, že vstúpil do našich domácností. Ci ha fatto comprendere come con l'amore si sconfigge il male. Dáva nám, pomáha nám chápať, ako sa láskou, aj nás to učí, ako láskou možno zvíťaziť nad zlom. Quindi la mia testimonianza è quel passo del Vangelo. Quando Marco 5, nel capitolo 5 di San Marco, Gesù libera l'indemoniato. Quell'indemoniato, dice la parola, la scrittura, lo trovarono vestito, seduto e sano di mente. Čiže moje svedectvo je podobné, ako opisuje Marek vo svojom evanjeliu hlava 5, verš Vestito, seduto e sano di mente. Ježiš oslobodil posadnutého diablom a našiel ho oblečeného a sedieť a zdravého. E Gesù gli impose di andare a raccontare tutto nella sua famiglia di ciò che era accaduto. A Ježiš tomu uzdravenému, oslobodenému od diabla povedal, aby išiel a rozprával celej rodine a všetkým o tom, čo sa mu stalo. Concludo. Uzavriem. Noi tutti abbiamo questa missione di raccontare ciò che il Signore compie nella nostra vita. I primi cristiani andavano avanti così, raccontando le opere di Dio nella semplicità. My všetci máme túto úlohu rozprávať o tom, čo Pán v našom živote pôsobí. Robili to aj prví kresťania, ktorí kade chodili, tade ohlasovali svedectvo o Kristovi. Voglio dire un'ultima cosa, soprattutto alle donne. Chcela by som povedať na záver jednu vec, najmä ženám. Io ho vissuto una storia straordinaria. Ja som prežila mimoriadnu udalosť. Ma non mi sento una donna straordinaria. Ale necítim sa byť mimoriadnou ženou. Sono una donna come ciascuno di voi. Som ženou takou istou ako každá jedna z vás. Il mio compito è stato quello di stare accanto a mio marito. Mojou úlohou bolo byť, žiť v blízkosti môjho manžela. E sono voluta rimanere accanto a mio marito con la forza di Dio. A dokázala som žiť vedľa môjho manžela s pomocou Božou. Il messaggio che io voglio dare a ciascuno di voi questa sera. Dnes večer by som vám chcela dať tento odkaz. È quello di rimanere nelle vostre case, nelle vostre prove, nelle vostre gioie, con la forza di Dio. Aby ste vo vašich rodinách, vo všetkých radostiach, skúškach, bolestiach, trápeniach žili s pomocou Božou, s Jeho silou. Dio dà la forza per le prove che dobbiamo sopportare. Boh nám dá sily ku všetkým skúškam, ktorými si musíme prejsť. Dio non dà mai una prova maggiore della forza che noi possiamo sopportare. Boh nám nikdy nedá skúšku väčšiu, ako by sme dokázali uniesť s Jeho pomocou. Noi donne abbiamo il compito di essere accoglienti. My ženy máme takú úlohu byť pohostinné. E noi dobbiamo essere l'accoglienza per la Chiesa. A my musíme byť aj takou otvorenou náručou alebo prijímať aj cirkev. Noi dobbiamo anche sapere rinnovare le nostre comunità con la nostra carità. My by sme mali dokázať aj obnovovať naše spoločenstva našou láskou, con la nostra dolcezza, našou nežnosťou, jemnosťou, anche facendo un piccolo dolcetto, apparecchiando la tavola bene per i nostri figli.
Niekedy stačí upiecť nejaký malý koláč, pekne prestrieť stôl doma. La grandezza di Dio passa attraverso le piccole cose. Veľkosť Boha prechádza cez malé veci. Io ho sconfitto il male si arrabbiava anche quando apparecchiavo la tavola bene. Ja som porazila, alebo zvíťazila som nad zlom. Práve takýmito malými gestami, napríklad diabol sa hneval, aj vtedy, keď som napríklad pekne prestriela stôl. Il bene si costruisce con le piccole cose. Dobro budujeme malými vecami. Noi siamo una forza. My sme silou. Ed il bene lo costruiamo noi, non delegando gli altri a fare il bene. Noi siamo in prima fila. A dobro budujeme, vytvárame my v prvej línii. Siamo tutti in prima fila con questa lotta contro il male. A všetci musíme stáť v prvej línii v tomto boji proti zlu. E noi dobbiamo essere il lievito, la linfa nuova. My musíme byť takým kvasom, miazgou nového života. E voi siete una terra veramente di grande fede, perché qui i salesiani mi hanno detto che i salesiani sono giovani, da noi i salesiani stanno un po' scomparendo. A vy ste naozaj takou krásnou krajinou, kde je živá viera. Tu som sa dozvedela, že salesiani ako komunita sú veľmi mladí, pretože nám sme sa dozvedeli, že priemerný vek salesianov na Slovensku je 40 rokov, kdežto v Taliansku pomaly vymierajú. Quindi davvero da qui può partire una grande forza per tutti noi. Grazie a voi. Čiže od vás môže ísť veľká sila pre nás všetkých. Ďakujem vám. Ešte poprosím na záver riaditeľa vydavateľstva. La parola abbiamo un direttore per la Ja chcem na záver poďakovať ešte raz Františkovi aj Daniele, že prišli k nám. Prileteli vlastne dneska ráno o 9:30. Toto je prvé stretnutie na Slovensku. Ďalšie dve budú zajtra, cestujeme do Košíc a v útorok sa vraciame naspäť do Bratislavy, takže toto je taká výnimočná udalosť, že z Kostolnej začíname takúto veľkú akciu, prezentáciu tejto knihy a ich svedectvo. Takisto ďakujem Petrovi Novákovi, ktorý moderoval, pani Piatrovej, ktorá tlmočila, to bolo určite fúška riadna, aj pánovi Farárovi, že teda umožnil tento priestor, že by sme tu vlastne mohli mať to svedectvo a túto akciu a teda všetkým, ktorí ste prišli. Ďakujem. Budem môcť si zakúpiť knihu a tu vpredu sme ju podpisovali, teda Františko a Daniela. A na záver ešte, ak sme začali, tak by sme neskončili modlitbou na záver. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Agimus tibi gratias omnipotens Deus, pro universis beneficis tuis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ďakujem. Jedno taký oznam, ktorí sú tu birmovanci, ktorí tu na birmovku, tak poprosím teraz behom nejakých 3 minút, by sme sa stretli dole v pastoračnom centre ešte na 10 minút. Dobre? Na 10 minút, potom vás už pustíme.